Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguvusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba ke lapha na wengane zakwethu. Udaba luthinta umthandeni ke lapha na wengane zakwethu. Umthandeni uposta ipost kaMgqumeni lapha na wathi rest in peace Mgqumeni mfowethu. Namanje akukholakali siyazi ukuthi ibhova selineminyaka cishe elishumi ladlula emhlabeni ukuthi ungazothi rest in peace manje. Kodwa ke abantu babheka ukuthi umthandeni lapha no against udaba luka aka ke lapha na wengane zakwethu ngoba abaculi abaningi baposta u-aka lapha nosanda kudlula emhlabeni okumculi we-hip hop. Abaculi bamaskandi na wonke nje ama-genre baposta ke u-aka lapha na bethi rest in peace ke. Kodwa ke yena uthe ukuphuma ke eceleni wavele wathi rest in peace kuMgqumeni. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ubona ngabe kukhona into e-wrong eyenziwe igcokama maliposta uMgqumeni lithi rest in peace lingaposti u-aka. Ake sidibane kwi-comment section. Mawumusha ngiyacela ukwenza okulungile, cela subscribe cenze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo entsha.